Konnichiwa, zdravo dragi anime fanovi i učitelji japanskog jezika, u stvari studenti japanskog jezika. Danas želim da podijelim s vama par fraza iz svakodnevnog života i najvjerovatnije sutra ću da snimim baš sa jednom malom devojčicom koja je jako zainteresovana da uči strane jezike, trenutno uči i engleski i ruski, a naravno u školi. Tako da ću i to da podijelim. Evo samo da vam predstavim. Ove fraze, većinu ovih fraza, znači iz dnevne upotrebe sam pokupila ili kako već da se izrazim, referencije uzela sam samo malo iz Totoro anime filma koji je jedan od najpoznatijih, jedan od prvih većih dela ili kako već kažemo anime filmova od Miyazaki direktora. Znači imamo Totoro i imamo par kanji i malo hiragane. Nemamo baš katakanu, ali neke stvari se mogu izraziti i na katakani. I ovo su dve djevojčice iz filma, anime filma, znači Totoro, Satsuki koja je malo starija i Mei. I ako možemo da zamislimo da njih dvije baš sad pričaju, znači ako je jutro, rekli bi ohajo, znači ohajo. Ako žele da pitaju jedna drugu da li si ok ili kako si, onda je, ovdje sam stavila malo u kanji, genki. Ova riječ gen je, potrebljava se u stvari kanji, karakter, ili deo kanji pisma, ili nekad na engleskom se kaže compound, znači dva kanji u kombinaciji. Može značiti dosta drugih stvari, na primjer ako je nešto kao origin, nešto potiče od nekoga ili tako nešto, ki je većinom kao spirit, osjećanja, izvinjavam se, znači feelings, kako se osjećamo, znači kako se osjećaš, genki. Konnichiwa sam spomenula i drugim videima, One Piece, ja mislim i Naruto, i sigurno već dosta čujete i znate, znači konnichiwa. Ako literally translation, bukvalno prevedemo, mi samo kažemo dan je, nešto tako. Onda jako riječ koja se jako dosta koristi i koja može poslužiti, ova riječ domo. I ovako sam malo glavu spustila dole. Znači ako se nekome zahvaljujete. Na primjer možete naravno reći i arigato, ali isto samo domo i kao thanks, kao hvala u nekom kraćem formatu. I još jedna riječ koju ja dosta koristim je sumimasen. Isto tako možete malo da sagnete glavu. Sumimasen isto može da znači dosta riječi, može da znači isto i hvala, u smislu da ste nekoga malo opteretili, cimali da nešto učini za vas, a može značiti isto na ulici ako pitate negdje, naprimjer kako doći do Kalemegdana ili ne znam, do hotela Moskva ili bilo što u Beogradu, do sajma, Sava centra, Zvezdare i tako dalje. Možete isto koristiti u smislu excuse me, kao izvinite, gdje je bla bla bla, znači sumimase. Evo sad ću vam dati još par malo duljih fraza. Znači ohajo je više, na primjer ako su djeca u pitanju, ako smo sa prijateljima na univerzitetima, dosta puta moji studenti bi bili onako malo casual opušteni sa mnom, pa bi mi rekli ohajo sensei, nešto tako, znači zdravo, čao. Ako želimo biti malo više formalni, znači polite, onda reknemo ohajo gozaimasu. To, na primjer, stražari u školama, dosta državnih fakulteta i privatnih, znači imamo obezbeđenje, oni imaju svoju malu tu office, kako da kažem, malu kućicu gdje oni većinom ujutru pozdravljaju sve studente i profesore naravno, i onda se kaže više formalno ohajo gozaimasu. Mislim, značenje isto, dobro jutro na formalni način. Onda genki, kao što sam već objasnila, kako si. Ako želite reći malo kako ste, znači taj malo viši nivo formalnosti, onda koristimo desmas formu glagola
I samo da se vratim na Ohayo gozaimasu, ovaj dio gozaimasu je u stvari glagol i to je super honorific ili super polite verzija u stvari od glagola des. Na veoma, kako da kažem, svakodnevnom nivou bi bilo da. Bi bilo ne glagol des, nego glagol da. Watashi da, znači ja sam ili tako nešto. Znači genki desu ka. Ako baš želimo biti super formalni, znači super polite, onda koristi se nešto što verujem da ne postoji u srpskom jeziku. Inače, ja sam živjela dosta u inostranstvu, tako da sam neke riječi malo zaboravila i pričam više ijekavice nego ekavice, no nije važno, sigurna sam da se razumijemo ili razumemo. Znači imamo ovaj honorific o, znači o genki. Ako stavimo ovaj o, znači da pokušavamo da je ta osoba na primjer u nekom višem socijalnom položaju nego mi ili je na primjer dosta starija osoba ili tako nešto u tom smislu. Znači o genki i deska. Ako želimo biti više formalni, onda je deshoka. Ali ovdje ne možemo koristiti gozaimasu kao što smo, na primjer, Ohayo gozaimasu, pošto je pitanje. I onda imamo konnichiwa, znači to smo rekli dobar dan, zdravo. Ako je večer, onda nije niči, znači nije taj dan, nego ban, znači joru. Večer, izvinjavam se, znači konbanwa, dobro večer. I navečer, pre spavanja, imamo riječ koju kažemo oyasumi ili može biti malo duža fraza oyasumi nasai. Evo samo da vam kažem malo o kanji karakterima, pošto dosta studenta pitaju, znači delove kanđija, odakle to potiče, kako se sve te slike spajaju ili odakle potiču ili tako nešto. Ovaj dio ovdje, nimpen, se kaže formalno, to je nešto što potiče više, govori nam o osobi, znači to, a ovaj dio što imate, znači idemo poprijeko pa dole i ovako se malo razdvaja, taj dio je više kao drvo. Znači osoba malo, ne znam, kunja ili odmara pored drveta ili ispred drveta, tako da to znači odmor ili laku noć. Onda sam vam rekla domo, znači hvala, ili malo više formalno, domo arigato, ili ako baš želite biti formalni, domo arigato gozaimasu, znači baš vam zahvaljujem, baš vam hvala ili duboko vam hvala ili nešto u tom tonu smislu. I onda imamo sumimasen, znači sumimasen. U Japanu dosta, kako da kažem, nema baš toliko neki body touch, znači da nekog pipnete na ramena ili nešto tako, više su ljudi malo distantni, posebno u Tokiju. Tako da ako baš želite da privučete pažnju, preporučujem da možda stavite malo ruku gore ili tako nešto. A ako baš želite da, znači hvala ili izvinite kad nešto pitate ili kad se zahvaljujete za neku informaciju ili nešto korisno što je osoba učinila za vas. A ako želite da se izvinite za nešto, ako ste, ne znam, nekoga nešto uvrijedili ili nešto pitali što nije baš prikladno ili šta god već, onda koristimo sumimasen i ovo dešta je prošlo vrijeme od dešta. Kao ja se izvinjavam za sve što sam učinio ili učinila, tako nešto bukvalno bi bilo, sumimasen dešta. Evo još jednom da vam ponovim, pošto jako puno brzo pričam, znači Ohayo ili Ohayo gozaimasu, onda genki desu ka ili o genki deshoka. Onda imamo konnichiwa, konbanwa, oyasumi, onda imamo domo, onda imamo domo arigato ili domo arigato gozaimasu. Onda imamo sumimasen i sumimasen dešta. Eto toliko, znači ovo je bilo iz anime ili crtano kako već želite. Većinom ovih dana više se kaže anime filmovi ili anime kultura, naravno anime fanovi sve to znaju. Ovo je bilo iz Totoro filma, anime filma koji inače o ekologiji i značenju prirode.
i jedan od mojih omiljenih anime serija i nadam se da će vam koristiti. Evo samo da prestanem da ovo delim sa vašim. Ako imate neka pitanja, komente, bilo šta, slobodno pišite i ubrzo ću da napravim još par video i želim da kroz malo anime ili kroz ovako neke kreativne stvari naučite što više japanskog jezika. Naravno, nije baš sve u biznes svrhe, zato vam treba malo neki više formalni izrazi, to bi nešto u nekim drugim videima radila, ali svakako ako sretnete Japanca ili Japanku na ulici, ne znam, u Knez Mihajlovog, sigurno ćete moći da razmijenite neki par riječi, ili ako volite da putujete, naravno u Japan, značite da kažete par riječi. Hvala lijepo, arigatou gozaimasu.